Kardong Pini News Fast Karbiang Long Berta Kithanjia Bangnili Sami Kachirong Parpi Aprangsi Berta Thipipen Arjuita Karbi Anglong Autonomous Council Authority Administration Lapen Forest Atung Lahorijan Alongle Kahumri Damsita Adim Paliramde Hadak Naga Atum Longle ke Pasur Intonte Children Day Arnipen Pacheton Dunsi Pini Akimi Manja Bazar Committee Atum Charlio Somar Tumaphan Asonson Ahomu Keronpon PMAYG Hemso Kikim Kerang Aron Lapen Tangka Kehang Paruhum Aputak CBI inquiry padunangji pusuka atum kehang. Inut banghini ale kacepalong ajok. Hawararat atum kaceleng akisung foset. Karbi Anglong Lapen Nagaland Ahoy Lahorijan Alongle Alam Kia Puthak ke jurun edet ajoyne ke Khangjia Phanpura Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kapin Khatpon Atengsi Pini Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Deputy Commissioner SP Debojit Deuri DFO Jagannath Rongpi Lapen George Milik Atum Penpen Ahok Pet Ahoy Apilar Patini Dam Bangso Hut Naga Atum Karbi Anglong Alongle Kapasur Ington Tesi Hadak Nagaland IRBN Atum Si Kirai dun Teglong Karbi Anglong a forest asai khi atum hadak amat si padam long lepusi pu lapu Assam police atum ke adung het sido seta adimalong amat dam hai he lapen chupudun hai he pusi hadak cherok tok atum than longle ke pasur pillar number 1 2 3 along IRBN kem isido lapen pillar number 8 along ta IRBN kem isido lapen 300 meters Karbi Anglong Lahorijan along leke Naga Atum Cherai at Lopusi Forest asai khi atum pen thanpon Berta ki anbom apora hot longle ke pas survek adim paledam hai hedatsi alomso doamat nang chiruiruk bangso puthak ahok pet kachini damji aphansi tarlip dam chot lapen chingwai thusi kaprek asai deng thu popusi ningje pon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Manja Bazar Committee Mei Phukong Chun Banglapen Klem Rapet Arpu Kimi Deng Rapet Kedoan Atumahin Pen Patir Piponsi Kecheng Si Sai Angdeng Kedeng Angthek Pandit Jawaharlal Nehru Pirthei Hache Ningkan Pharoi Sira Thongkebrai Si Arta Kechok Arni Pacheton Dunsi MBC Asai Hem Along Klim Somar Arani Mate Children Day Katalon Pon Amai Padopon Si Bang Pharohini Sose Loka Charlie Klim Somar Atumaphan Pencil Notebook Dot Pen Lapen Chocolate Hei Hui Kipi Pajer Asai Deng Ponsi Loka Charlie Laan Sose Aprang ki paprang dun thek jia phansi aning parung dun abirta News Fast Karbi Anglong pen birta long dun Bangso Klim Somar Arani Ketalon Amayalong MBC Amai Phuji 10 Teron Ahin Pensi Mai Chari Ponlo Lapen MBC Chunbang W Teron Ahin Pensi Kacho Phapon Manpeng Kedo Aluhi Sarpo Manja PS Second OC Rensing Rongpi Manja PS Second OC Biman Kunwar Mohong Dijwa Higher Secondary a Principal Jotin Bora Atumaphan Karbi Apoho Epakpak Pen Archo Ponsi Manja Ahawar Kepaching Thur Kapang Kapathir Klong Lapen Kapaklar Chen Lapen Kepang Thir Jir Thekji Aphan Kaike Ta Chirok Tok Lapen Dhorom Party Alam Chipu Pepin Pen Ning Isi Pet Pen Kachirap Kacheto Klem Rapet Dam Rapet Ji Aphan Kemang Kinang Sot Pusi Rat Atumaphan Bidi Sore Chepa Choi Seroi Thekji Aphan MBC Chunbang Lapen MBC Dunmai Phu Anondo Rongpi Atum Kapachini Alam The News Fast Karbi Anglong Aphan Than Pajir Midun Organized on Lapen Children Day Katalan ko ningarong piglo Lapen Stami Pinyo Sumardin Nanga Chitang Natum Do Pig La Ang Sinitum Ningarong Polo La Atar Sunat Stami Nitum Ning Sampono Hiding Long pot, terus parping loh. Oh, nanti main orang lagi. ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাৰতৰ এজন প্ৰথমজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক ভালদৰে পৰিচালনা কৰিছিল আৰু শিশুসকলক অতি ভাল পাইছিল আৰু Jawaharlal Nehru pada Children's Day Ketalon Ponang Isi Sumarno Mandinga Cincam Petero Lama Kepen Kitab Kepen Ui Kolom Pensil Langsung Si Rompon Manja Bazar Committee Ahin Pen
akimi non sengno kata be manja arat osomar tong be ke muso dohan children de amen pen itu maja gojar kami kena cek sunat kami itu ningcing sampai itu ifajar polo Manja pen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Karbi Anglong arlo long crazy development block alongta PMAYG ahem kikim kerang aron re tekpik la solong blog video JE gram sevak gram sevika tum thedung kacherap dundo la sila so putak CBI pen ketar lip pado ponsi adai kedo la pen kechok chevek blog asai khia tumaphan chelonjot akang sai padopon nang jipusi pini hawraghat along kedo usuka sai hemalong pherangke amai ke phahutsi usuka tiripia mai amai phu bibison teron pen pangdak pon sita Karbi Anglong arlo bangso PMAYG hemso kikim kerang aron re thekpik anparta hemso kipia men pen beneficiary atumalong pen ajahak BJP asongja atum tangka kirung paruhum alam penangan kiklang dulu BJP atum zero tolerance against corruption mate ke chokanghu asai claim klepu kaning jeke kapachobai thektik alam lu sonsi Karbi Anglong arlo crazy development block angbong amuke wangbe naike samilangso ITDP development block ta isilo samilangso longkedo samilangso ITDP development block asai hem kachedo pen sai kache claim nang GLR dokmoka multi utility building lapen forest IB along si sai ke claim kedam thekpon long la si sai che claim kle samilangso ITDP development block asai khia tumaphan Karbi Anglong autonomous council DRDA EM Madhuria Dhekial Phukon pen chelonjot akang sai padopon vek nang poputa pherangke amai along usuka tiripia amai amai phu bibison teron pen ningje ate non hejong hawraghat along BDC chairman Jisukem Prai pen PMAYG hemso kipia men pen beneficiary etumalong tangka kehang keparuhum pen ningnang tanglo PMAYG hemso kikim kerang aron re mate beneficiary etumaphan hemso kipia men pen BJP songjatum tangka kehang paruhum al alam ke Karbi Anglong arlo crazy development block along ta dopu alam ke klang hamlu lasi laso putak CBI pen ketar lip nang jipusi usuka tiripia mai kongchun bang jintu hajarika pen sodak kehang padopon Pinihan Janglangso Auditorium Holalong Bharatiya Janata Party OBC Morcha Karbi Anglong District Committee atum First Executive amai kangni labangso amai EKADC amai phu uttom basnet OBC Morcha ahin pensi mai charipon labangso amai along aluhi sarpo aman pen MLA Dr Numul Momin EM Madhuria Dhekal Phukan atum chetong dunsi mayalong RDP dun kadokawe bang phokep arat sose amuluk atum chetong dunsi mayalong RDP dun adun thu mai phu uttom bhasnat pen pini mayalong nangka chetong dun arat do an atum aphan keroalam the pajir dunsi mai sitame ingsam jin pen pajutpon saphapani pen sarbinong timung News Fast Karbi Anglong BJP Amri Mandal Committee pen patir PC BJP Assam Pradesh Committee pen ke patik tang atingsi Mandal Level Training Program pini pen pangching pon labangso jai megni nia phansi patik ada porphai sir cap pen men ka chethap asai dengsi porphai cap pen seki ki pia jai meg ding pon bangso jai meg along lam ke jai mate seki ki pi atum number 1 Dwar Amla constituency AMC lapen Vice President BJP WKADC Prabhat Chandra Taro lapen Vice President BJP WKADC Raju Rayatum Chetongdun alang litum pen penangan BJP song koson pensi nangke plang ma pu penchenglok song koson si song kapangtang nangjima alam hai hui jaipon labang so jai mek along mandal along klembang phu bangpi kongchun bang penchenglok morcha kedoan amai phu phi kongchun bang lapen but committee tin amai phu kongchun bang atum chetongdun si labang so jai mek RDP dun pinika dokawe session pho andosi por phai pho arni tili an ington ponlo umpanai pen David Singh Teron News Fast Karbi Anglong Det piadang Dipawali katalon arni paceton dunsi India dangpi Dipawali katalon arni milur kaidun etpen Mitur bongnang jipu MP Narendra Modi kapin khat atengsi pini Hawraghat BJP Yuva Morcha Klembang lapen local MSC medical EM Khonsing Rongpi saki ke kai ahormu jangthu heihui kiduk det aratatum phan Hawraghat arlo Dipawali Amen pen akejoy Kiron Pon Hawraghat BJP Yuva Morcha Amaiphu Bhupen Brahma Kejai Atengke Pining Diwali Katalon Ahud Chinese pen Kasalam Ahormu Boycott et Nangji Methangadim Inghan pensi Kasalam Ansi and Chot Nangji Pusi Ningje
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বান ক্ৰমে যিটো মন্ত্ৰ ভোকেল ফৰ লোকেল, সেই বাক্য আমি আগত ৰাখি আজি হাওৰাঘাট সমষ্টিত 50টা ঘৰত, দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত আমি ঘৰে ঘৰে গৈ আমাৰ থলুৱা যি মাটি চাকি আমি আৰু মিঠাতেল আৰু আপোনাৰ এইটো খলিতা আমি 50টা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত বিতৰণ কৰিছোঁ, যাতে অহাকালি যি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত দীপাৱলী পোহৰৰ উৎসৱ আমি পালন কৰিম, সেই উৎসৱত যাতে আমাৰ বিদেশী বস্তু তথা চাইনাৰ এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ বস্তু ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰি আমাৰ থলুৱা যি বধূ শিল্পসকলে যি মাটি চাকি Difupen, Berta Pangromdonbang, Pankaj Teka, News Fast, Karbi Anglong. Non malong sopan birtang ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kang ton pen nang jiroi thulo. Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen midu ki palongji pupen ajok along sangti ki phurje aphan tender piponsi inut banghini atum aleche palonglo seta bangso along penang an hawarara atum ke akisungsi hodunanglo lason si wan nong duar amla constituency arlo wothat langso pen mai sam kachileng atowarpi bangso sangti ki phur sangti ke roy kachimit me pin ajok kachileng atowarpi herang peman et bangso ajok hawarara datum kedam kebang akisungsi cecak nanglo lasi bangso atowar kapahinone dadji aphan PWD department ahin pen anparta Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong atum RD ki piponji aphan si hawarara datum pen tuning report wothat langso pen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Pinya birta lansi pajudlok dume thakme kardon.